jy dans? Vir wie stem jy die meeste? Hou jy van die sewees toernooi? Waar is julle? Park Sewees! Is dit lekker hier so? Ja! Wie dink julle gaan wen? Oulipa! Okay Philip, waar is jy op hierdie oomblik? By Park Sewees! Hoe was die game vir jou vandag? Awesome! Okay, dankie Philip. Okay, my naam is Jay, wat is jou naam? Wat is jou skool se naam? Okay, cool. So wat doen julle hier? Ons is hier by Sevens Park tunnel. Okay, so wat is sport nou? Rugby? Okay, cool. Wie dink julle gaan wen? WPS! Okay, my naam is Jay, wat is julle naam? Shanai van Sail. Okay, so geniet julle hier by Park se Sewees toernooi? Ja, baie. Okay, was een van julle al tevore hier by Park se Sewees toernooi? Ja, ek het tevore onder 12 aan die park gespeel. O, so jy het net baie speel. Okay, dis lekker. So van watter skool is julle? Swellendam. Okay, so dankie dat jy is. Hi, my name is Jay. What's your name? Abigail. Thank you for being here. From what school are you? Alcana. Okay, well, I'm so glad you guys are here.